Ну што, сябры, вітаю вас усіх на ягоным хутары. У нас так атрымалася, што мы прапусцілі адны ці два выхадных той, што павінна было выйсці відэа. Але там у мяне пачаліся праблемы з тэлефонам, з камерай. Тому што я здымаю, яна там тузаецца. Ну, карацей, глядзець было ўжо немагчыма. Вось, і там футбол зараз ідзе, мы тут амаль што нічога, я па хаце ніякіх рамонтаў нічога не раблю. Ну, не толькі праз футбол, але проста футбол і шмат матчаў, начных матчаў накладваю свой адбітак на расклад дня і на свой графік, таму не было і што і паказаць. Вось, ўсё, камеру набылі, як бачыце, якасць, канешне, бамбічная, я вам так скажу, што мне ўжо робіцца сорамна, што я раней вам паказваў хутар у такім мыле, у такой хреновай якасці. Зараз, канешне, будуць раніцу у кітайскай вёсцы. Затое зараз будуць, як уже пісалі, ну не пісалі там сябры, што ўжо цяпер прыйдзецца шыбы мыць, вокны. Таму што з такой якасцю камеры будзе бачна, дзе карэлыя, дзе плямы якія. Вось, і маршчыны, і ўсе мае складачкі на маім вялікім ілбе цяпер складваюцца прыгожа, будуць бачныя. Ну што, там яшчэ, напэўна, у відэа будзе частка на старую камеру, але ўжо далей будзе Ultra HD Full HD 4.8.10К якасць у 390 фіпісаў. Вось, так што пішыце. Ну, я здымаю на 30 кадраў на секунду, таму што ёсць 60, але калі 60, мне здаецца, карцінка атрымліваецца не сапраўднай, не такой, не жывой. Таму 60 я ўжо рэжым не ўключаю. І 4К я таксама думаю, што не трэба. Я думаю, што такой якасці, уже такі нейкі пажаваны. Я прачнуўся, паглядзеў футбольную агляд футбольных матчаў за ноч. Вось, так што нейкі пажаваны. Ну ўсё, давайте пакажам, раскажам, што ў нас тут адбываецца. Дзякуй, што завіталі. Нешто адрамантаваў. Ну-ка, стоп-моушн, моушн-стопшн. Так, гэта нашыя гарбузы. Глядзіце, якія прыгожыя. Глядзіце, якая прыгожая Каця. Якая прыгожая ўсё. Кадры, канешне, я вам крычу. Так, чакайце, можна што як зрабіць. Во, а як такое табе, Ілон Маск? Ну-ка. Красі, можна цяпер з дыма паказваць вам, паказваць сябе, што мы этому не кажу. Глядзіце, можам глядзець адначасова на Кацю і на мяне. Класна? Топ, ребята, вообще. Так, добра, давайте зменім. Ля, тэхніка, канешне. Жасмин? Так, идем глядеть Жасмин, ребята. Кто? Чубушник? А, не Жасмин, а Чубушник. Один, это той? Как красиво. Глядите, ну, классно. У нас такая пригожость. Чубушник? Да. Теперь будете видеть, что это называется чубушник. Так, это наш живый плод. Так, знову Катя его подстригала, такие пригожие. Тут у нас вечер, 9, уже неділя, половина 10-ю, хутка пошли. Свободные люди. Так, вольные люди, Вера, спите, мы можем себе дозволить займаться. Так, можем дозволить себе полить огород, например. Так, что вам что-нибудь показать? Потому что я там нечто сдымал, але я боюсь, что там такая себе якость. Потому что у нас новая камера, и тому треба можно и перезнять. Знаете, что у нас, ребята? Погнали, огляд огорода. Это у нас огурки. Ось огурки растуть. Я не бачу пакуль што на іх нічога, але, як бачыце, яны як бы растуць. Это добра. Вусікі ўжо ёсць. Глядзіце, вусікі. Все як трэба. Значит, это перцы. Ёсць у нас перцы. Першыя перцы. Боже, ты бачыў, зайка, як ён вырас? Перец. Глядзіце.
вы глядзіце. Он, уже листик один, толькі вот, кранулся листик отвалился. Глядзіце, які шмэбзік. Як написали в інстаграме, чаму ён так падобны на чарку. Это мы не адмыслова. Вось яшчэ один. Вось маленечкі. Растуць. Гэта часнок у нас. Тут у нас, здаецца, таксама нешта. Зайка, я зноў забыў, што тут. Это фасоля. Так, это таксама перцы, але гэтае нешта растуць вельмі марудна. Бачыце, якая маленькая пімпачка. Тут маленькая пімпачка. Вось гэта маленькая пімпачка. Так, далее, што я хацеў вам паказаць. Ну, цыбуля, зразумела. Тут у нас кроп, петруха і кінза. Ёсць свае трускаўкі, невялічкі. У нас тут маленечкі квадратик, але яны ёсць. Глядзіце, якія. Трэба... Ну, яно нешта ўжо пачынае ўжо чарнець, зайка. Ну, это можна ўжо здымаць. Вон самая вялікая. Але яна, бачыце, з одного боку нешта не хоча. Нешта не хоча чырванець. Ну, як бы ёсць. Завязі ёсць. Там он ёсць. Ідзе працэс. І там маленечкія дробненькія ёсць. Так, што гэта ёсць. Што вам яшчэ паказаць? Так, значит, это мангольд. Это як буракі, толькі мангольд. Гэта, ну, это салат, напэўна, нейкая. Морква. Гэта каляровая капуста. 1 з 20. Одна толькі вырасла. Толькі одна з 20. З 10? Ты казала 20 у апошні раз. Я знайду усе доказы, що ти казала 20. Значит, з 10. Один толькі вырас. І што? Ты бульбу дастала адсюль? Тут карацей бульба прорастала уже які год. Это тесть аднойчы кинул сюда нешта, пару бульбин, кажа, давайте хай она порасте, и по факте что, так она другі год усё уздыбурывалася. Глядите, пора косить, смешно вам. Уже будет 4-й раз, я уже 3 раза косил. Камеру перепылюсь, якія прыгожи, глядите, якая камера, якая якость. Божухна! Охренеть, як прыгожа! Боже, чаму мы раней не купили новую камеру, зайка? Я тебе кричу, ты это убачишь, это у відео, гэта просто камбанейра-бамбанейра полная. Я вам не жартую, у мяне адвал сраки, адвал усяго. Ля, там ззаду я нібы горы, глядзіце, бачыце, во-во. Ёкарный бабай. Что, дрэвы? Да. Зараз дрэвы будем поливать. Я ж нешта хотел показать. 3 разы. Уже 3 раза я косил. 4-й збираемся. И на гэтай выходные, кажуть, будзе аж под 40 градусов на заходе. Там Брест 40, но у нас, может, там 35 яких будет. Жах? Жах. Ой, давайте буду поливать. Не, ну добро, нормально, листы распустились. Ну, он один нечто почернел. Поливай давай. Ну, крышечку их, может, это... Кля? Осуждаю. Ну все. Уже качество. Занадто Full HD. Я дрэвы повинен был поливать. Мне только серьезная праца. Это ваши помидоры, огурцы, это не для меня. Чтоб трава только тут росла. Хорошо так, слушай. Хоры уже на там. Так, мне уже комары атакуют. Уже на футбол же идти треба глядеть. Так, я ще одну вон там. Пошли. Бочаник. Вот съел какой-то бабай. О, смотри. Старый мангалиус, 5 годов. Я уже на вот уже лапки уже ставил, наверное. Але ну все, ну сколько можно. На пенсию пора. Правда, не на гоноровую пенсию. А лишь як ні.
Главное, не кислый. Агрест огонь. При те, что ребята такие, что про яких мы говорили в минулом видео. Говорил? Я говорю, что на соседи у нас тут. Ну, у вёсцы. Они, короче, занимаются трускавками. Вы просто поглядите. О, показываю. Ну, это маленькие. Во! Причем, что это, ну, натуральная новогрудская трускавка. Клубницы. Разумеете, это не химия, ничего. Просто ось вони такі. Ну, это селекція, це, певно, некий сорт, вони ось такими виростають. Вони смачне, класне. Классно, что есть такие свежайшие. Як яблук ешь. Аля. Люся! Мы вот уже набываем про день. Набываем. Может, так Невозможно. кожный ж день не будешь уже набывать, что? Люська, кто там? Хвост. Знову косить. Еду чи сьогодні косить. Ні, сьогодні, напевно, косить не буду, хоча будеш спекота прийде. Треба би покосити. Ми, до речі, по планах ось гэта хочемо розібрати, мені треба попілувати. Гэта розібрати, дошки розібрати. Древотні, напевно, робити не будемо, шмат праці. Покуль у хляву дрова поскладаємо. Я думаю, що ми почнемо з гэты кут нашей території розбирати. Треба попілувати дерева, ось яблуня стара, ось гэта. Вона там замінає тінь від яє, все перекриває, там нічого не росте. Ось гэта все покосить. Ой, якісь кусти там можна ламатися, нешто поусякать, повиразати. З пілою треба розібратися, короче, справа мора. Деда сякера есть. Прикольно, как динозавр. Каже, иди сдымай труп. А божечки. Ну это миш, напевно. Просто муміо. Череп. Он бачите. Хребет. О! Гляди, класс! Офигеть! Ну, мышиное мумиё. Какие-то большие. Нормально. Чикенбургеры некие. Разорви рот, и все добро. У нас на хуторе это самое. Сегодня американские вечеры на хуторе. Батон. Значит, подсмажили котлетки. Купили булки. Попригорали тебе. Нормально. Накладаем горчичку с салата, сирус, і ось отримуються такі бекель-мекель. You know. Давай, покажи. Роздяри рот. По-хуторську давай. Хуторськи роздяри рот. Ти що? Ну виглядає бімба. Все, пішов їсти. Як завсёды, планы змяняюцца. Для пачатку хочу зашить вот это. Думал, може, было бы, конечно, файно. Дети это. Так. Спочатку думав, я планував, спочатку подумав, можу зашити, ну, було б класно над бельками, так, над перекриттям. Але ж тут ось гэты бервіні. Да, Алька ж там. Ось пока Алька ховається. Ну, тут канапу поставили. О, там шмел сядет. О, гляньте. Люся, а що ти там робиш? Пластикову некую фигню с собой уже замантунила. Второй под другой канапой. А другие? Вон, сховался, глядите.
Дед цікує. Пільно сочить за ворогами. Каб кого брахаць. Але тут вось гэтыя бярвенні пагрызеныя шашалем. Дошку пусціць вось так ніжэй. Потым якая ўжо розніца, нахрена тут займацца, я просто вось іх па гэтым перакрыць, па нізу пушчу. Даўгія дошкі у мяне ёсць, ось так просто зачынім. І недзе атрымліваецца тут, яно скончыцца і ўверх. І вот так вот закрыю і ўсё. Будзе такі апендыкс, крышачку, можа не супер візуальна, але гэта ўсяк лепш, чым вось эта дзіра на страху, якая прям зараз ёсць. Зараз узяў паперку і застужку, трэба зарабіць, я падгледзеў. Ну, я ўжо так рабіў у інтэрнэтах, падгледзеў. Вось калі такія фігурныя трэба выразаць, тады можна браць паперку і рабіць такі трафарэцік. Па кавалачкам збіраеш усе куточкі, все склеиваешь і просто потым накладываешь на дошку і пад яе выразаеш, і роўненька атрымліваецца. Значит, што пакуль я там хадзіў па гэтай спякоце, сёння у нас пятніца, ўжо 25, ну, як бы не супер хорача, але ж чакаецца 35 праз пару дзён. Гэта Катя старыя гэтыя крэслы дастала, памазала. А чым ты мазала? Просто прапіткай той? Каляровая пропиткой, а потом лаком, так, зверху, потом зверху лаком. Ну, мы з ними ничего не робили, вот это кресло старое, это мясцовое, з діркамі, натюрель. Можна нават сказаць, што гэта нейкая адмыслова зробленая адтуліна. Так, ну все, глядзіце ў лес, нормально. Так, што яшчэ? Катя тут паваявала, адбіла шалёўку далей і хоча сам пафарбаваць. Ну, як сцяна ўся чорная. Дарэчы, мне здаецца, все-таки трэба... Ось зараз на камеры бачу... Слухайце, оно нават ужывую прыгажэй выглядае, чым на камеры. На камеры... Глядзі, як усе. Такое, типу... Ужас какое. Ну, так не выглядае. Ну, і оно, може, другі слой трэба все ж таки. Ну, ось купіў телефон. Камеру. Ну, і што, зараз людям нічого не паказаць. Кажуць, дык у вас там, оказывается, непрыгожа. Это там яна яшчэ памажа, і вось, а тут ужо таксама ўжо пафарбавала. А, з гэтага боку ты не дафарбавала. Слабачка. Ось, а з гэтага дафарбавала. Ось, все табе толькі, каб вонка ўсё прыгожа выглядала, а все, што ўнутры, ўжо не цікава. Ясно, зразумела з табой ўсё. Мангал. Я ж мангал вам не паказваў. Зноў-такі бачылі толькі людзі ў інстаграме. Глядзіце, цесць зарабіў падарунак. Просто люты. Ён выглядае, гэты мангал, як гэтыя шагаходы з зорных войнаў. Памятаеце, там такія былі. Глыбокі, з дзіркамі. Ну, цесць рабіў адмыслова пад рашотку. Бачыце, тут такія зубцы, каб рашотка ўсё класна залазіць, накладзецца. Я часцей, ну, не часцей, ну, як бывае, карыстаюся рашоткай. Вось, напрыклад, мы учора там смажылі гэты самы фарш, ну, бургеры рабілі, таму я карыстаюся рашоткай. А так я часцей карыстаюся шампурамі, і вось для шампуроў было б можна проста взяць балгарачкай. Падрэжу, калі трэба будзе. Ну, трэба будзе падрэзаць балгарачкай, зарабіць такія рысачкі, насечкі, і тады буду карыстацца. А так, ну, як бы, клас, класны. Мангал, пытанне глыбокі, накідаў туды дроў, чаго заўгодна, і оно там усё доўга трымае. Касіць я збіраўся заўтра, але я баюся, што тут, кажуць, пад 40 градусаў вось гэтае. Так я нешта ўжо не ведаю. Гэта вось стары мангал. Гэты мангал у нас прапрацаваў 5 гадоў, можа нават 6. Яго нам падаравала сяброўка Света у першы прыезд. Ўсё ж такі, напэўна, быў ўсё ж такі лета было 20-го года. І вось ён прапрацаваў 5 гадоў. Я нават там латачкі нейкія рабіў, каб крышачку больш прытрымаўся, але ж ужо і дно пачало разваліцца. Можна было б, канешне, далей яго гвалтаваць там, нейкім, можа, прыкруціць кавалкі металу, у мяне ёсць, але ж ужо цесць зарабіў такі падарунак, зварыў. Я лічу топ, просто люты топ. Ось, да, конечно, касіць трэба. Тут яно не так бачна. Ну, в принципе, ну, бывало, конечно, горш, а гэта за 2 тыдні. Я ўжо касіў 3 разы.
Ось, до речі, можна убачити, ось, бачите, йде трава звичайна, а потім йдуть як... Ну, це ж не хрен, але як на хрен подобне, таке, як лопухами. І ось бачно, що перцей, ось, де починає рости, це хрен, це тінь, це межа тіню від яблунь. Нігде воно так, тому що, здається, ён і тут місцями росте, проростає, бачно. А, ось там, ось, це ён усе. Але менавіта тут яго шмат, і вось ровненька, дзе мяжа теню ад дрэваў, ён там перастае моўна расці. Мінулы раз я калі здымаў заўчора, напэўна. Што там, давайте паглядзім. Паглядзім, што? Агуркі. Таму што ўжо, я паказваў, вусікі пайшлі. Вунь пайшлі little маленечкія агурочкі ўжо. Зусім маленечкія. Далей. Тут перчыкі. Вось, глядзіце, які ўжо перчык. Ужо на 3 пальцы. Ужо такі добренькія. Чмялёвая фабрыка, глядзіце. Это чмялёвая фабрыка. Тусуюцца рабяты. 4 чмялі я бачу. 5. Яшчэ 5. Бачыце. Ядуць, пад'ядаюцца, рабяты займаюцца справай. Рабята, я вам не перашкаджаю. Усё, я вас не чапаю. Працуйце. Вам больш трэба. Уже пад'ядалі іх крышачку свае. О, глядзіце, сядзіць. Вось тут сядзіць. І вось схавалася. Так што ёсць. Там салата ў траве, галоўнае не пакасіць, калі буду касіць. Хаця не буду здымаць сябе ніжэй, а то нейкія 18 плюс ужо атрымліваюць. А сонца хаджу, загараю. У нашым узросце ўжо нельга так шмат загараць пад такім сонцам. Рак скоры, ён не дрэмліць. Ось, працуем. Ёсць шмат што рабіць. І такая лянута месцамі. А? Ну, здаецца, зіму сядзіш, думаеш, ну, лето прыйдзе летом, і то зараблю, і тое зараблю, і тое зараблю. Прыходзіць лето, на двары 3 плюс, ну, там, 25 пад 30, і ўсё. І ўжо нічога не хочацца рабіць. Толькі бы сядзеў, каб цябе вось ветрык бы абдзімуваў, і ўсё. Ну, будзем пакрысе нешта там, вошкаемся. Так, приехали на сметницу. Директор сказал, трэба. Что забираем, директор? Это? Смотрите, какая красота. О, смотри, машинка швейная. Швейна? Ну, не Зингер же. Напевно, не Зингер. Ну-ка. Это вообще... Посмотри, какие ножки классные. Ля, это еще от гумки Терминатор, глядите. Обалдеть. Не, ну ножки такие. Ну, забираем, ну а что робить? Набыли карту Беларуси. Поляк. Карту поляка набыли. Карту Беларуси для того, как повести и позначать, где мы были. Как семья, как мы ездили, ну, там отпочивали. Будем доследовать по крысе, ну, ось Новогрудок, будем по крысе доследовать районы вокруг нас. Видишь, нема нашей деревни. Нема. Это небольшая, потому что... Ничего страшного. Ну, типа там в Ивье были. А мы так мало где были. Ивье, Карелиши, Баранки. Ну, ось, типу, як ми їздили, ось, це накеровано. Не про, тому що зрозуміло, що я там і у Бресті був, у Гомелі був, там і Катя у Вітебську була, і у Гродно. Это мы не позначаем. Чисто будем позначать, где мы были разом. Мы будем Верочка. Повесим. И я хочу еще, мы не купили вот это, как это называется? Дрункененстайнинги, какие торкать, где мы были, ниточкой червоной, все, вот будет зона приличиваться, где мы вандровали. Ось еще такие карты Вандровникова, скретч-карты, але это не то. Мы ось хочем сами. Так що, ну, напевно, саме вялікая, якую мы знайшлі. Ось гэта. Ну што, сябры, дзякуй вялікі за ўвагу. На гэтым на сёння ўсё. Гэта відэо хутчэй было для таго, каб, ну, што у нас быў такі перапынак, і што камеру змянілі. І проста трэба было, щоб азначыцца, а 2 тыдні нічога не здымалі, таму нічога там супер прям ніякіх падзей будаўнічых вам не паказалі. Але ж
Ми працягваем здымацца і працягваем выходзіць, так што чакаем вас на наступных відэа. Як заўсёды, дзякую вялікі спонсорам на старонцы Patreon, якія падтрымуюць гульнявы канал. Так, я ж таксама кажу дзякуй. Таму што з дапамогай гэтага ускосна мы можам... Так. Мы можам здымаць і ягоныя хутар. Ну всё, чакаем вас на наступных відэа. Да пабачэння!